Jila boy kalau happening kalau jam ka France. Tapi lupa menurut job. Penugol kalau jam kan sakit. Yale kami bermuni hari India. Itu tim ketua Bangla Rem. Hari ini kenal ada dari Cepo Delhi. Dia semua yang jumpa ke Cepo Kongres. Hadir itu lively di konsulsi berselejong ke Kongres. Lain entah apa yang perlu dalam suatu hal pun lak-lak Mari apa sih CAB kalau jahat Hindu berkuih dari India. Maka jadi kemudian orang nampak ke bukan politik ke BJP kan bukan berkat bukan rem akan juga election LP ke Bangla. Nak kita tahu ke jing pertajui kalau dia jing pertaj hari Lau. Kanung ki ke BJP kan tolong hai begitu kali. Bukan hak sama itu Dr. Banuja. Siapa jadi gue? Maka sini kan nongaan. Tangyo tunggu. Kalau orang sendiri mana? People like them in the northeast. People like them New Australia. Jadi dunia kita kena menjui. Minwan ekonomi kita semua betul. Ini betul nak lagi jumpa yang budi, jumpa ini pertama mentah ya kan? Living especially in the border with Assam, in the border with Bangladesh, I tell you till today they don't feel safe at all. They feel very threatened, and what is even sad is that the lands have been taken away from them. They've lost their livelihood. Why? Because of the failure of subsequent governments to settle this dispute, which has been there for many, many years. The Prime Minister himself will take the lead in putting an end to this long-pending issue in the interests of our great nation in general and in the interests of my people, especially those living in the border areas.